nyuma y'uko ikipe ya Arsenal ibonye yuko uwitwa Victor Gyökeres ikipe ya Manchester United irimo kumushakira hasi hejuru, Arsenal yahise itegura uburyo yatanga bid ya miliyoni 70 ziyongeraho 10 nka add-ons zikaba miliyoni 80. Ikipe ya Sporting Arsenal ikimara kubishyira mu bikorwa ivuga iti reka tuzitware turebe ko bazemera. Perezida w'ikipe ya Sporting bita Varadez yahise avuga ati ntabwo nta kintu nshaka kuvuga ku giciro cy'uwitwa Victor Gyökeres, igihari nuko Victor Gyökeres ntabwo azasohoka ku giciro kiri hagati ya miliyoni 60 ziziyongeraho miliyoni 10, ariko Arsenal ikavuga iti twebwe turaza gutanga miliyoni 70 ziziyongeraho na miliyoni 10 nka bonuses, rero zikaba miliyoni 80. ubwo no guteza tukareba ikipe ya Sporting ikiri buze gusubiza, ariko Arsenal irimo kuvuga iti kuba twifuza witwa Benjamin Sesko nka top target, ariko igihari nuko Arsenal irimo kuvuga iti miliyoni 80 plus 10 add-ons bakavuga bati miliyoni 10 nka add-ons zikazaza nyuma yaho. Rekuvuga yuko rero Arsenal igomba kwishyura miliyoni 70 na miliyoni 10 za add-ons zikaba miliyoni 80. Ikipe ya Sporting rero birimo biravugwa yuko iki cyacu cyose bayiha amafaranga yifuza kwitwa Victor Gyökeres, Arsenal yahita igira gute, yahita imutwara. Bitavuze yuko Arsenal imushaka gusa n'ikipe ya Manchester United iramushaka, rero witwa Victor Gyökeres nawe ni uguteza tukareba uko biri buze kuba bigenda, kuko ikipe ya Sporting ikomeje kumuryamo cyane cyane umuyobozi wayo bita Varadez. Rero akanya kayo kose turaza kuba tureba uburyo bari buze kwitwara kwitwa Victor Gyökeres, dore yuko Sporting cyangwa se perezida wa Sporting yavuze yuko miliyoni ziri hagati ya 60 ziyongeraho miliyoni 10 zikaba 70 ntago bazemera, ariko Arsenal yo irimo guteganya uburyo yajana miliyoni 70 ziyongeraho na miliyoni 10 za add-ons zikaba miliyoni 80. ubwo no guteza tukareba witwa Victor Gyökeres niba ari buze kuba yakerekeza mu ikipe ya Arsenal, twareba uko ibintu bizaba bigenda. Mu ikipe ya Arsenal kandi bamwita Christian Mosquera akina mu ikipe ya Valence. Arsenal yatanze bid ya miliyoni 14. Ikipe rero ya Valence iravuga iti muvuge muvuye aho ngaho ntabwo twamarekora kuri miliyoni 14 z'amapaundi. Rero Arsenal bikavugwa yuko rero nyuma yuko Valence yanze aya mafaranga miliyoni 14 z'amapaundi, birimo biravugwa yuko Arsenal igomba kuba cyangwa se Arsenal ngo ifite icyizere cyuko noneho niyuza miliyoni 20 ikipe ya Valence iri buze kuba yazemera, noneho bakaba bagira gute bakegukana uyu mukinnyi witwa Christian Mosquera w'umunya Espagne. Bikavuga yuko rero uyu mukinnyi we n'ikipe ya Arsenal bamaze kumvikana kubyo bazamutangaho imishahara ndetse n'ibindi. Rero uwitwa Christian Mosquera nawe akanya kariko kose turaza kuba twumva inkuru nziza mu ikipe ya Arsenal yuko yamaze kuba yayerekezamo kuri miliyoni 20. igihe cyacu cyose Arsenal yazitanga bakazemera, dore yuko miliyoni 14 bazanze. Tukiri mu ikipe ya Arsenal ni ukuvuga ngo uwitwa Albert Sambi Lokonga ni umubirigi mukaba muzi cyane mu ikipe ya Arsenal. Rero yari amaze igihe ari kunizanya muri FC Sevilla mu gihugu cya Espagne. Birimo biravuga yuko rero agomba kwerekeza mu ikipe ya Arsenal akagaruka, nyuma yuko rero igihe yari yamaze kunizanya nyine cyarangiye, agomba kugaruka mu ikipe ya Arsenal rero akareba uburyo yahatanira uburyo abona umwanya wo gukina. Rero ikipe ya Arsenal irimo kuba yatekereza uburyo amurekura akagenda, ariko nta kipe ihari irimo kuba yazana proposal igaragara ngo barebe uburyo batwara uwitwa Albert Sambi Lokonga. Albert Sambi Lokonga rero bikaba bivugwa yuko agomba kuba yagaruka mu ikipe ya Arsenal nyuma yuko Ronier izaba yarangiye. Inizanyo rero igomba kuba yarangira akagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Arsenal. Mu ikipe ya Arsenal kandi no kuvuga ngo uwitwa Gabriel Martinelli nyuma yuko ikipe ya Bayern Munich imwifuje cyane bigasa naho itaratanga bid igaragara, birimo biravugwa yuko rero ikipe ya Al Nassr ikaba imwifuza cyane kuba yayerekeza mu yitwa Gabriel Martinelli mu ikipe ya Al Nassr. Baramutegereje cyane, baramwifuza. Rero no gutiza tukareba witwa Gabriel Martinelli ese azerekeza muri Al Nassr, byose no kubitegereza tukaba tureba uburyo bizaba bigenda.
tuvuye aho ngaho reka twerekeze ku ikipe ya Sporting Lisbon. Kuri 17 ikaba yazitanze nka bid cyangwa se kuba yareba 17 hari umusore urimo gushaka witwa Franjo Ivanovic rero akaba bamwifuza kuba yaza agasimbura witwa Viktor Gyökeres mu gihe icyaje cyose yaba yagiye. Rero Franjo Ivanovic akaba yasohoka akaba yakinjira mu ikipe ya Sporting agasimbura witwa Viktor Gyökeres niba koko biri serious kuba yaba yagenda akerekeza mu yandi ma equipe amwifuza cyane. Twerekeza mu ikipe ya Everton rero ikaba imaze kutwemerera yuko uwitwa Dominic Calvert-Lewin akanya kariko kose nawe araza kuba ari free agent mu gihe atarongera amasezerano. Rero uyu musore biri kuvuga yuko amasezerano ye agomba kuba arangira witwa Dominic Calvert-Lewin rero muramuzi cyane mu ikipe ya Everton n'umwataka ukina wambara nimero 9. Calvert-Lewin rero ngo ari free agent, ikipe yabimushaka yose yaba yavugana nawe. Mu ikipe ya AFC PSV Eindhoven biri kuvugwa yuko uwitwa Tyrone Malacia agomba kuba yagaruka mu ikipe ya Manchester United. Tyrone Malacia rero yaramaze igihe mu ikipe ya PSV Eindhoven, muramwibuka cyane bahora n'ikipe ya Arsenal. Tyrone Malacia rero agomba kuba agaruka mu ikipe ya Manchester United akaba yaja kuba yahanganira umwanya n'abahari ba Lukshaw. Rero akareba uburyo yagaruka mu ikipe ya Manchester United witwa Tyrone Malacia akaba yagaruka avuye mu ikipe ya PSV Eindhoven. Rero Roni cyangwa se inizanyo ikaba imaze kurangira, agomba kuba agaruka mu ikipe ya Manchester United witwa Tyrone Malacia. Mu ikipe ya Chelsea amakuru ahari kandi yihutirwa cyane uwitwa Joao Pedro muramuzi cyane mu ikipe ya Brighton. Ikipe ya Chelsea imujyamyeho, imeze nabi, iramushaka witwa Joao Pedro, yashaka kuba yamutwara kuba yaja kuyikinira. Nyuma yuko rero uwitwa Jamie Gittens mu ikipe ya Chelsea yamaze kumvikana byose byarangiye, ku munsi w'ejo azakora ikizamini cy'ubuzima. Rero namara gukora ikizamini cy'ubuzima akanya kariko kose rero bategereje yuko uwitwa Joao Pedro agomba kuba akwerekeza mu ikipe ya Chelsea avuye mu ikipe ya Brighton. Nyuma yuko rero Brighton yanze proposal ya Newcastle yitwa Joao Pedro kuba yayerekeza moke akava muri Brighton akerekeza muri Newcastle, Chelsea akakanya irimo gupushinga ngo irebe uburyo yatwara witwa Joao Pedro imukure mu ikipe ya Brighton. Rero Brighton iri kuvuga yuko rero akanya kariko kose uwitwa Joao Pedro amahirwe menshi araza kwerekeza mu ikipe ya Chelsea. Mu ikipe ya Bayern Munich imaze kuba yashyiraho umuco, iravuga iti turifuza uyu mugabo witwa Nick Woltemade rero ni umusore ukina mu ikipe ya Stuttgart. Kayivuga yuko rero personal terms zarangiye n'ikipe ya Bayern Munich. Uyu musore agomba kwerekeza mu ikipe ya Bayern Munich avuye mu ikipe ya Stuttgart. Rero bikayivugwa yuko rero Stuttgart igomba kuba yamurekura akerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Imyaka 5 rero akaba ariyo barimo kwifuza kuba bamuha akaba yasinyira ikipe ya Bayern avuye mu ikipe ya Stuttgart niyo mu gihugu cy'Ubudage. Rero uyu musore witwa Nick Woltemade agomba kuba yava muri Stuttgart akarekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Uwitwa John Duran muramwibuka cyane, yifuzwe n'ikipe ya Arsenal, yifuzwe n'ikipe ya Manchester United, yifuzwa Chelsea, yifuzwa na Aston Villa, yifuzwa na Tottenham Hotspur na za Newcastle. John Duran akanya kariko kose araza kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Fenerbahce yo mu gihugu ca Turkiya. Uti bimeze bite? Ku masaha 12 witwa John Duran biri kuvuga yuko hari ibiganiro yagiranye n'ikipe ya Fenerbahce y'umutoza Jose Mourinho. Rero uwitwa directeur sportif w'ikipe cyangwa se directeur sportif w'ikipe ya Al Nassr biri kuvuga yuko rero uyu musore ari ukuntu barimo kubireba uburyo uyu musore asohoka akarekeza mu ikipe ya Fenerbahce yo mu gihugu ca Turkiya. Rero nkuko uyu mugabo abitangaje ari kuvuga ati uwitwa John Duran niba ari icyifuzo cye cy'uko agaruka ku mugabane w'Uburayi
imiryango irafunguye akerekeza muri Fenerbahce yo mu gihugu cya Turukiya. John Duran muramwibuka cyane mu ikipe ya Aston Villa, ni umusore ukina yataka, muramuzi cyane akinana n'uwitwa Oli Watkins. Rero aka kanya John Duran muraza kuba mubona muri Fenerbahce mu masaha make ari imbere. Twerekeze mu ikipe ya Manchester United. Manchester United, uyu musore witwa Anthony Mateus dos Santos ni umunyabrazil. Bikaba bivugwa yuko uyu musore agomba kuba yava mu ikipe ya Manchester United, dore ko yari amaze igihe kuri Real Betis mu nizanyo. Rero uyu musore rero akanya kariko kose araza kuba asinyira ikipe ya Atletico Club Bilbao aje gusimbura uwitwa Neco Williams. Ikipe ya Atletico Club Bilbao rero ikaba yifuza uwitwa Anthony Mateus dos Santos akaba yava mu ikipe ya Manchester United akerekeza muri Atletico Club Bilbao akaja gusimbura uwitwa Neco Williams wamaze kumvikana n'ikipe ya FC Barcelona. FC Barcelona amaze gutwara uwitwa Neco Williams umunya Espagne. Rero biri kuvuga yuko ikipe ya Atletico Club Bilbao igomba kuba yasinyisha uyu musore witwa Anthony Mateus dos Santos, ariko nubwo ikipe ya Atletico Club Bilbao imwifuza, Real Betis nayo ikavuga iti ni umukino twari dusanganywe ku nizanyo kandi yadufashije byinshi kujya kuri finali ya UEFA Conference League. Rero bikuvugwa yuko uwitwa Anthony akanya kariko kose araza ko ari umukinnyi w'ikipe ya Atletico Club Bilbao uwitwa Neco Williams ko yamaze gusohoka. Rero Anthony afite umwanya kandi ari kubitekerezaho cyane ngo arebe uburyo yakarekeza mu ikipe ya Atletico Bilbao aje gusimbura uwitwa Neco Williams. Twerekeze mu ikipe ya Manchester United. Manchester United ni ikipe rero ikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza, murayizi cyane. Aka kanya amakuru arimo kuyivamo nuko nyuma yuko tugarutse kuwitwa Anthony Mateus dos Santos ugomba kwerekeza muri Atletico Club Bilbao, Manchester United biri kuvugwa yuko igomba kuba yakora akandi kazi gakomeye cyane. Jadon Sancho saga yo kwerekeza mu ikipe ya Juventus irahari cyane, irashyushye, ariko ikipe ya Napoli nayo yamaze kubyinjiramo. Ariko ikintu gihari no kuvuga ngo iyi kipe ya Juventus yo yagaragaje ubushake, iravuga iti Manchester United turimo turifuza witwa Jadon Sancho, mwamutije mu ikipe ya Chelsea ariko Chelsea ntabwo yamahaye agaciro. Twebwe turifuza kuri permanent deal kuba mwamuduha apana byo kudutiza, tugiye kubaha uwitwa Dusan Vlahovic cyangwa se muhitemo witwa Douglas Luiz, umukinnyi we muri abo ngabo muri bwifuze mu mutware, haba Dusan Vlahovic ndetse na Douglas Luiz, muratwaramo umwe muduhereze uwitwa Jadon Sancho. Manchester United kabire bikavuga iti turaza kubitekerezaho tureba, ariko amakuru ava indani mu ikipe ya Manchester United biri kuvuga yuko Jadon Sancho bamushakamo amafaranga apana ibyo kuba bagurana abakinnyi. Rero bikaba bivugwa yuko ikipe ya Napoli yo iri tayari kuba yakishyura amafaranga y'uwitwa Jadon Sancho. Akanya kariko kose rero dushobora kuza kubona ikipe ya Manchester United igurisha uwitwa Jadon Sancho mu ikipe ya Napoli, mu gihe twari tuzi yuko ahubwo agomba kuba yakwerekeza mu ikipe ya Juventus. Nyuma yuko rero proposal yo kuba yaja mu ikipe ya Fenerbahce barayanze kuko Fenerbahce yamaze kumvikana n'uwitwa John Duran twabigarutseho. Rero Jadon Sancho agomba kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani hagati ya Napoli cyangwa se Juventus. Ubwo no guteza tukareba Jadon Sancho azerekeza hehe, ese aho azerekeza zitwara neza. Tumwifurize amahirwe mashya witwa Jadon Sancho, umusore w'umwongereza. Barimo kurwana ngo barebe uburyo bagira gute bajya ahantu bazakina bahatanire uburyo bagira gute bazitabira igikombe cy'isi. Tukiri aho ngaho hari amakuru arimo kuvuga yuko ikipe ya Manchester United irimo kwifuza Mason Greenwood. Mason Greenwood ni umusore ukina muri Olympique de Marseille. Biri kuvuga yuko ikipe ya Manchester United mwifuza. Ni umusore rero n'umundi hoza akina mu ikipe ya Manchester United, ariko baje kumurekura muri izi gahunda zabo zo kurekura abakinnyi bakiri batoya ngo ntago barimo kwitwara neza. Ariko bivugwa yuko amakuru ava mu gihugu cy'Ubufaransa ntabwo yitwa Mason Greenwood agomba kuba asohoka hariya, dore yuko ahishimiye kandi ameze neza. Rero biri kuvuga yuko Manchester United nubwo yifuza witwa Bryan Mbeumo, ariko ntabwo aka kanya uwitwa Mason Greenwood yakarekeza mu ikipe ya Manchester United.
Bryan Mbeumo rero tumukomozaho y'ikipe ya Manchester United nabo biri kuvuga yuko ku munsi wo kuwa kabiri bashobora kuba bazagira gute bazamwerekana nk'umukinnyi w'ikipe ya Manchester United, kuko byose byamaze kurangira. Igisigaye nuko amakipe yombi agomba kumvikana mu buryo bw'imyishyurire, ubundi umukinnyi agahita agira gute ajya gukora ikizamini cy'ubuza mu ikipe ya Manchester United, uwitwa Bryan Mbeumo. Ikindi kintu nakubwira wenda twasorezaho mu dukuru tugenda ducaracara nuko nkuko dusanzwe tubiganira cyangwa se tubirebaho, ikipe ya Manchester United biri kuvuga ko uwitwa Casemiro rero umutoza Ancelotti murabizi ko ari utoza ikipe y'igihugu ya Brazil, arimo kugira inama witwa Casemiro kuba yashaka kandi ahantu yerekeza akabona umwanya wo gukina kugira ngo azamwifashije mu gikombe cy'isi. Bishoboka yuko aricyo kizaba aricyo gikombe cye cya nyuma azakina cy'igikombe cy'isi. Rero Casemiro bikaba bivugwa yuko nawe arimo gushaka uburyo akarekeza ahandi hantu yajya gukina bihoraho kugira ngo bazamugirire icyizere cy'uko azakina igikombe cy'isi. Tukiri mu ikipe ya Manchester United yitwa mu ikipe ya Manchester United umusore yitwa Leandro Garnacho, birimo biravugwa yuko rero nawe ikipe ya Newcastle irimo kureba uburyo yamusimbuza witwa Anthony Gordon ngo ashobora kuba yasohoka mu ikipe ya Newcastle, so ikipe rero ya Newcastle ikaba ishaka kumusimbuza witwa Leandro Garnacho. Ese biraza gushoboka? Ni ukubitega amaso tukareba. Reka dusoreze ahangaha, kanda subscribe, turaza gusubira mu kanya gato kari imbere mu makuru araza kuba agezweho makuru y'imikino. Kora subscribe, wandike muri comment icyifuzo cyawe. Ese ubona Benjamin Sesko mu ikipe ya Arsenal biraza gushoboka? Kuko biri kuvugwa yuko witwa Benjamin Sesko n'ikipe ya Arsenal bamaze kumvikana, ahubwo Arsenal kubera ko amaze kwizera yuko Benjamin Sesko byakunze yamaze kujya yagiye kwitwa Victor Gyökeres, ariko twabigarutseho mu kanya gato turebe situation iri hagati ya Arsenal n'uwitwa Benjamin Sesko. Turaje tuyisesengura turebe ese hagati y'abakinnyi babiri Benjamin Sesko ndetse n'uwitwa Victor Gyökeres ninde uzaza muri Arsenal. Dore yuko witwa Alexander Isak mu ikipe ya Liverpool nayo imumereye nabi ishaka kumutwara. Liverpool yifuza witwa Alexander Isak, ese izamubona? Byose biraho ngaho mu ikipe ya Arsenal. Kandi nanone dusoza barimwita Eberechi Eze nawe akanya kariko kose muri iki cyumweru ejo ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri turaza kuba tubona uwitwa Eberechi Eze yumvikana n'ikipe ya Arsenal. Personal terms zararangiye, igisigaye no kwa Arsenal igomba kuba yafata $60 ikazohereza mu ikipe ya Crystal Palace umukinnyi akaza gukora ikizamini cy'ubuzima witwa Eberechi Eze.